khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan Wapres Gibran Raka Buming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024 dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka OPM atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil. Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, A, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister. This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been and, the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate, the development of Papua, yes. That, yes, I think this is the first time the President will, give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi and now he will be given an assignment and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem. And I think this is the core of course not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas, what is done, collecting facts and so on, it is completely handed over to Komnas. But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed, so this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget, yes, thank God we continue to work in among other things, yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government.
Another thing is EE because the ministry that has just been formed is still temporary. EE, its Director General, is also limited. In HAM there are only 2, EE, there are also 2 directorates. There are still many things that need to be resolved. EE, hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally handling EE tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents Local to Indonesia. Yeah. Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu. Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya. Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,
ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan Wapres Gibran Raka Buming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka. OPM atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil. Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister. This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate, the development of Papua, yes. That, yes, I think this is the first time the President will, give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President, and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi, and now he will be given an assignment, and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem. And I think this is the core, of course, not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas, what is done, collecting facts and so on, it is completely handed over to Komnas. But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed. So this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government, and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget, yes, thank God we continue to work in among other things, yes, we will resolve the housing case,
the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the president also committed yesterday to provide all, including assistance from the president to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government. Another thing is EE, because the ministry that has just been formed is still temporary. EE, its Director General, is also limited. In HAM there are only 2, EE, there are also 2 directorates. There are still many things that need to be resolved. EE, hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally, handling EE tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents Local to Indonesia. Yeah. Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu. Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya. Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan Wapres Gibran Raka Buming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka. OPM atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil. Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, A, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister. This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate, the development of Papua, yes. That, yes, I think this is the first time the President will, give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President, and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi, and now he will be given an assignment, and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem. And I think this is the core, of course, not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas, what is done, collecting facts and so on, it is completely handed over to Komnas. But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed, so this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited.
EE, the coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government and EE. This July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget. Yes, thank God we continue to work in EE, among other things. Yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government. Another thing is EE, because the ministry that has just been formed is still temporary. EE, its Director General is also limited. In HAM there are only 2, EE, there are also 2 directorates. There are still many things that need to be resolved. EE, hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally, EE handling EE tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents Local to Indonesia. Yeah. Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu. Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya. Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024 dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka. OPM atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil. Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister. This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been and, the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate, the development of Papua, yes. That, yes, I think this is the first time the President will, give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi and now he will be given an assignment and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem. And I think this is the core of course not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas, what is done, collecting facts and so on, it is completely handed over to Komnas.
but this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed, so this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget. Yes, thank God we continue to work in among other things. Yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government. Another thing is because the ministry that has just been formed is still temporary. Its Director General is also limited. In HAM there are only 2, there are also 2 directorates. There are still many things that need to be resolved. Hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally handling tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents Local to Indonesia. Yeah. Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu. Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya.
Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024 dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil. Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister. This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been and, the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate, the development of Papua, yes. That, yes, I think this is the first time the President will, give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi and now he will be given an assignment and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem.
And I think this is the core of course not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with COMNAS. COMNAS already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like COMNAS, what is done, collecting facts and so on. It is completely handed over to COMNAS. But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed, so this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government, and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget. Yes, thank God we continue to work in among other things. Yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government. Another thing is because the ministry that has just been formed is still temporary. Its Director General is also limited. In HAM there are only 2, there are also 2 directorates. There are still many things that need to be resolved. Hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally handling tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents Local to Indonesia. Yeah. Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu. Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres.
Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya. Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024 dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil. Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister. This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been and, the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate, the development of Papua, yes. That, yes, I think this is the first time the President will,
give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President, and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi, and now he will be given an assignment, and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem. And I think this is the core, of course, not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas, what is done, collecting facts and so on. It is completely handed over to Komnas. But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed, so this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government, and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget. Yes, thank God we continue to work in among other things. Yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government. Another thing is because the ministry that has just been formed is still temporary. Its Director General is also limited. In HAM there are only 2, there are also 2 directorates. There are still many things that need to be resolved. Hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally handling tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents local to Indonesia. Yeah. Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu. Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya. Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024 dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil. Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, A, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister.
This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes. Yes. I think this is the first time the President will give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President, and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi, and now he will be given an assignment, and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem. And I think this is the core, of course, not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas, what is done, collecting facts and so on. It is completely handed over to Komnas. But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed, so this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government, and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget. Yes, thank God we continue to work in among other things. Yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government. Another thing is because the ministry that has just been formed is still temporary, its Director General is also limited. In HAM there are only 2, there are also 2 directorates. There are still many things that need to be resolved. Hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally handling tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents local to Indonesia. Yeah. Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu.
Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya. Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024 dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka. OPM atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil.
Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister. This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate, the development of Papua, yes. That, yes, I think this is the first time the President will, give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President, and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi, and now he will be given an assignment, and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem. And I think this is the core, of course, not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas, what is done, collecting facts and so on, it is completely handed over to Komnas. But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed, so this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government, and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget, yes, thank God we continue to work in among other things, yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government. Another thing is because the ministry that has just been formed is still temporary, its Director General is also limited. In HAM there are only 2, there are also 2 directorates. There are still many things that need to be resolved. Hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally handling tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents Local to Indonesia. Yeah.
Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu. Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya. Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
yang menyebutkan Wapres Gibran Raka Buming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024 dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil. Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, A, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister. This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been and, the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate, the development of Papua, yes. That, yes, I think this is the first time the President will, give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi and now he will be given an assignment and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem. And I think this is the core of course not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas, what is done, collecting facts and so on, it is completely handed over to Komnas. But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed, so this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget, yes, thank God we continue to work in among other things, yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government. Another thing is because the ministry that has just been formed is still temporary, its Director General is also limited. In HAM there are only two, there are also two directorates.
There are still many things that need to be resolved. Hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally handling tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Yeah. Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu. Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya. Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua.
Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan Wapres Gibran Raka Buming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024 dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka. OPM atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil. Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister. This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate, the development of Papua, yes. That, yes, I think this is the first time the President will, give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President, and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi, and now he will be given an assignment, and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem. And I think this is the core, of course, not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas, what is done, collecting facts and so on, it is completely handed over to Komnas. But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed, so this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government, and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget, yes, thank God we continue to work in among other things, yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government.
Another thing is EE because the ministry that has just been formed is still temporary. EE, its Director General, is also limited. In HAM there are only 2, EE, there are also 2 directorates. There are still many things that need to be resolved. EE, hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally, handling EE tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents Local to Indonesia. Yeah. Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu. Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya. Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua.
Bahkan mungkin ada juga kantornya wakil presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan Wapres Gibran Raka Buming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka. OPM atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil. Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, A, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister. This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been and, the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate, the development of Papua, yes. That, yes, I think this is the first time the President will, give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President, and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi, and now he will be given an assignment, and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem. And I think this is the core, of course, not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas, what is done, collecting facts and so on, it is completely handed over to Komnas. But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed, so this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government, and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget, yes,
Thank God we continue to work in EE, among other things. Yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government. Another thing is EE, because the ministry that has just been formed is still temporary. EE, its Director General is also limited. In HAM there are only 2, EE, there are also 2 directorates. There are still many things that need to be resolved. EE, hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally, EE handling EE tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents Local to Indonesia. Yeah. Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu. Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya. Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM,
Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka. OPM atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil. Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister. This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been and, the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate, the development of Papua, yes. That, yes, I think this is the first time the President will, give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President, and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi, and now he will be given an assignment, and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem. And I think this is the core, of course, not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas, what is done, collecting facts and so on, it is completely handed over to Komnas.
But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed, so this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget. Yes, thank God we continue to work in among other things. Yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government. Another thing is because the ministry that has just been formed is still temporary. Its Director General is also limited. In HAM there are only 2, there are also 2 directorates. There are still many things that need to be resolved. Hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally handling tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents Local to Indonesia. Yeah. Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu. Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya.
Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024 dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka OPM atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil. Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister. This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been and, the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate, the development of Papua, yes. That, yes, I think this is the first time the President will, give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi and now he will be given an assignment and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem.
And I think this is the core of course not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas what is done, collecting facts and so on. It is completely handed over to Komnas. But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed, so this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government, and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget. Yes, thank God we continue to work in among other things. Yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government. Another thing is because the ministry that has just been formed is still temporary. Its Director General is also limited. In HAM there are only 2, there are also 2 directorates. There are still many things that need to be resolved. Hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally handling tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents Local to Indonesia. Yeah. Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu. Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres.
Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya wakil presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya. Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024 dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil. Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister. This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been and, the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate, the development of Papua, yes. That, yes, I think this is the first time the President will,
give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President, and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi, and now he will be given an assignment, and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem. And I think this is the core, of course, not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas, what is done, collecting facts and so on. It is completely handed over to Komnas. But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed, so this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government, and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget. Yes, thank God we continue to work in among other things. Yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government. Another thing is because the ministry that has just been formed is still temporary. Its Director General is also limited. In HAM there are only 2, there are also 2 directorates. There are still many things that need to be resolved. Hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally handling tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents local to Indonesia. Yeah. Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu. Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya. Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024 dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka OPM atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil. Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, A, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister.
This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes. Yes. I think this is the first time the President will give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President, and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi, and now he will be given an assignment, and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem. And I think this is the core, of course, not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas, what is done, collecting facts and so on. It is completely handed over to Komnas. But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed, so this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government, and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget. Yes, thank God we continue to work in among other things. Yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government. Another thing is because the ministry that has just been formed is still temporary, its Director General is also limited. In HAM there are only 2, there are also 2 directorates. There are still many things that need to be resolved. Hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally handling tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents Local to Indonesia. Yeah. Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu.
Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya. Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024 dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka OPM atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil.
Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister. This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been and, the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate, the development of Papua, yes. That, yes, I think this is the first time the President will, give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President, and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi, and now he will be given an assignment, and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem. And I think this is the core, of course, not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas, what is done, collecting facts and so on, it is completely handed over to Komnas. But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed, so this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government, and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget, yes, thank God we continue to work in among other things, yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government. Another thing is because the ministry that has just been formed is still temporary, its Director General is also limited. In HAM there are only 2, there are also 2 directorates. There are still many things that need to be resolved. Hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally handling tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents Local to Indonesia. Yeah.
Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu. Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya. Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
yang menyebutkan Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024 dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil. Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister. This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been and, the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate, the development of Papua, yes. That, yes, I think this is the first time the President will, give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President, and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi, and now he will be given an assignment, and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem. And I think this is the core, of course, not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas, what is done, collecting facts and so on, it is completely handed over to Komnas. But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed, so this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government, and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget, yes, thank God we continue to work in among other things, yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government. Another thing is because the ministry that has just been formed is still temporary, its Director General is also limited. In HAM there are only two, there are also two directorates.
There are still many things that need to be resolved. Hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally handling tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents local to Indonesia. Yeah. Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM hingga percepatan pembangunan. Nantinya Gibran akan berkantor di Papua hingga beberapa saat untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut pekan lalu. Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik. Pemerintah juga akan fokus terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua atau OAP dalam arah pembangunan. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, tuturnya. Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ujarnya dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli. Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua.
Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di tanah Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan Wapres Gibran Raka Buming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, dalam launching laporan tahunan Komnas HAM 2024 dikutip pada Selasa 8 Juli 2025, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Diketahui salah satu permasalahan di Papua yakni aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka OPM atau KKB menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru melancarkan tindakan teror yang merugikan warga sipil. Giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate the development of Papua, yes, that's EE, yes, I think this is the first time the President will. If you don't want to go home, I actually want to give you one last thing as a closing later. Oh yes, okay, please, sir, please. I apologize, I need a moment. First of all, we would like to thank Mrs. Latifa for all the information, input and criticism in handling the Papua problem. I think, if Gus Dur previously formed, what's the name, the Ministry of State for Human Rights by appointing Mr. Hasbal Assad as its minister, I think Mr. Prabowo actually appointed the right minister. This is a person from Papua and has a background as a human rights activist, including having been the government's concern in handling Papua. In the last few days, we have been discussing giving a special assignment from the President to the Vice President to accelerate, the development of Papua, yes. That, yes, I think this is the first time the President will, give an assignment to the Vice President to handle the Papua problem. Because until today there has been no special assignment from the President, and usually it is with a presidential decree. If Mr. Kiai Maruf was previously given the task of developing the Sharia economy by Mr. Jokowi, and now he will be given an assignment, and maybe even the Vice President's office will work from Papua to handle this problem. And I think this is the core, of course, not only specific physical development but also includes handling human rights issues and how our security forces handle the Papua problem, and I think we must do and enforce the human rights parameters. The other thing is, although now it is the Ministry of Human Rights, it will not clash with Komnas. Komnas already has its own duties. The Ministry of Human Rights itself does not have the authority to investigate like Komnas, what is done, collecting facts and so on, it is completely handed over to Komnas. But this is internal to the government, in the context of advancing and protecting human rights, because this ministry has just been formed. So this budget issue is still a problem because the budget is indeed very limited. The coordinating ministry, including the Ministry of Human Rights, has a very limited budget, because its budget is still using the budget from the previous government, and this July there will be a meeting with the DPR to revise our APBN. There is an APBNP that allows this to work more optimally, even with the current budget, yes, thank God we continue to work in among other things, yes, we will resolve the housing case, the construction of the big house, and it will be inaugurated soon. And the President also committed yesterday to provide all, including assistance from the President to the children of DOM victims. And we have also coordinated the tasks of a ministry. Building scholarship houses has been done. This means that compensation for victims of past DOM has been carried out by the government.
Another thing is EE because the ministry that has just been formed is still temporary. EE, its Director General, is also limited. In HAM there are only 2, EE, there are also 2 directorates. There are still many things that need to be resolved. EE, hopefully this transition period will end soon. So this ministry really works optimally, handling EE tasks that are subordinate to them. That's all, and I'll excuse myself because at 11:30 we have another meeting. And thank you for all the input that has been given. Okay. Thank you, Mr. Yusril. Your presence gives a very good color to this 2024 annual report. Thank you very much. Download Tribune X now presents local to Indonesia. Yeah. Presiden RI Prabowo Subianto disebut menugaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja di Papua. Gibran ditugaskan ke Papua untuk mengatasi sejumlah permasalahan